Bula nakatale, obviously wala imbalata na Parofita. Kila kenda sa nanuma lewa na tomata, lewa na Parofita mai nei wala tambu. Mosese, Jeremiah, Atama, lewa na Parofita. Iu rin bibi na Parofita imbalata koe vosa wana kalau, kai tukuna vi kenda na lomani kalau. Au kila na Parofita na tamata ni kalau. Nduna singa, ni osa tini karua, au lai surroundu na gito basketball ki tamangu. O tina gito, as raida lewa na tamata kumuna vata ina tikini ni na stadium. Ka sinkina na vuna, numa osa e ngona chico. Au sia sombu, me o raida dava na kena ka era tosa raida chico. Kai raida nduna tamata, asa na numa na matana, mai na TV, na idana Thomas S. Manson. Au raidi koe, o koe raidi au, kira o Lulu chico. Ana numa na gauna ia, na ialo tamu tuvi koe, dura na lingana ki lingangu, e ruri kaukaua. Au kira koe nduna Parofita dina. Nduna ngana talevi au, nduna ngana sengaroni nguli dava. Au kira lewa na tamata, na vura, na sengni rawan ni sotavi koe vaka iau. Iau vi vanjin jin taka na kenan jina na noni tavi ni Parofita. Au kia la, nisa mate Jisu ke eratona apostolo, si ali na Parofita ke na apostolo, sengen duna tamata me liu taki eratona tisapeli Jisu Kristo si ali na lotu. Ia Joseph Smithy, na matai ni Parofita na tamangonongo. Au kila o ti koea, o Josepha ni sa mati o koea, na kaloka di vindu tali, na tamana vango, me dovana karonila stali Jisu Kristo. Kifka kimdo sin kila, kifka Thomas S. Manson duna Parofita dina, au kira kimdo, mundo masulaka, mundo kila nilo, mundo na nona itavi. Au kila kifka kena muri koea, ina yalonda taudoko, ina nona bula taudoko, kona sengni muria, tusi maki kende na sala tani, ina sala nduntunga, na sala ndundonu. Koe nga au wasea.